Živijo in dobrodošli nazaj v mojem blogu. No, sorry, not sorry. V glavnem, dobrodošli nazaj v mojem vlogu. Yes. Vlogu. I don't know. It's vlog. Vlog. Ok, trenutno je ura 1, ampak zjutraj smo šli na plažo, bom ustavila ene par klipov tukaj. Tako da ja, dosti pozno sem začela vlogati, ampak ni važen, ker trenutno smo najeli avto in se peljemo proti Hollywoodu. Jej, Hollywoodu! Ok, torej, ne vem, če sem o tem že govorila, ampak spoznala sem fulušne punce, Ellie, Amanda, Marissa and Adriana. In v glavnem, 3 so iz Brazilije, ena, ki študirajo v Kanadi, ena pa je v bistvu iz Združenih držav Amerike in smo se spoznali v hostlu in zdaj smo skupaj najeli avto in zdaj gremo skupaj v Hollywood. Tako da, simple as that. Torej, ker je zelo gužva na cesti, ker to je LA, sem se odločila, da bom naučila par slovenskih besed. I'm gonna teach you some Slovenian words. Okay. She'll try. Okay. Naučila je bom Živijo, moje ime je Amanda. No, I'm gonna say it slower. Okay. Like, hi, my name is Amanda. Is Živijo. Živijo is hi, so it's Živijo. It's like hi. Okay. Živijo. My name is moje ime je. Moje is mine. Ime is name. Je. Yeah. Moje ime je Amanda. So you just say. I forgot the beginning. Živijo. Moje ime je Amanda. Yay! Amanda. Woo! Yes! I can survive in Slovenia. Wait for me. Yeah. Ok, trenutno smo govorili o čem, kaj bi se dejansko mogla naučiti, ne vem, to lačna sem, žejna sem, kako lahko dobim taksi, bla bla bla. Najbolj, da naučim tudi to. Torej, I need to learn give me food. Oh, give me food or I'm hungry? What do you want? I don't know, because if I stop someone on the street and say, I'm hungry, people will say like, Wrong with yeah. you? Oh, okay, yeah. Torej, te bomo naučili... If I say give me food, it's also weird. Yeah, give it to me. Ok, mislim, da bom jo naučila, jaz sem lačna. I am hungry. Okay. Jaz sem lačna. Good. It's not so hard. No, easy je. It's easy. Say it At the again. beginning? Jaz sem lačna. nič. Pa pojmo nekaj iskat za jest. Shall we go get something to eat? Yeah. Ravno kar pojedle kosilo. Site. You full? Yeah. Torej, da damo če. Pojedle smo in zdaj se odpravljamo na sprehod in po kavo po Hollywoodu. Thank you, sweetie. Thank you.
hodimo in hodimo do... Yay! Ali, say hi. Hi! Torej, ravno kar prispela do Hollywood signa, znaka, karkoli napisa. Zdaj se mečkan slikamo. Mečkan, oziroma smo že pol ure tukaj sam zaradi slik, ampak... Naša naslednja točka pa je Grifton, mislim, da je Grifton muzej, torej, ki ga bomo probali ujeti ob sončnem zahodu, ker baje je razgled nor. Tako da, Hollywood, you're amazing. Dneva je počasi konec, to je bila naša zadnja točka oziroma ogled, ta razgled našega Los Angelesa in ja, s tem tudi zaključujem današnji vlog. Ne pozabite se naročiti na moj kanal, subscribite, naročite se karkoli, v glavnem, ja, se vidimo v naslednjem vlogu.